Dobar dan, želim. Dobrodošli u drugi video na ovom kanalu. Danas ćemo raditi na dizajnu za tetovažu za jednog klijenta. Klijent mi je objasnio da želi da tetovaža izgleda kao neko pero koje ispisuje liniju života, kao ono što možete vidjeti na monitorima za otkucaje srca u bolnicama. I rekao je da želi da mu bude na nadlaktici. Sad, razmišljao sam dosta da li da bude okrenuto u ovom smjeru koji sad trenutno gledate ili u suprotnom. Da je okrenuto u suprotnom smjeru, izgledalo bi kao da ima postoji neka linija preko vena ispod dlana, što možda nije toliko poželjno, pa sam se odlučio za ovu orijentaciju. I kao što vidite, uglavnom počnem tako što nacrtam deo tela gde bi trebalo da bude tetovaža i zatamnim malo sa ugljem i velikom grafitnom olovkom, čisto da bi sebi u glavi napravio da bi odvojio pozadinu od predmeta na kojem se crta. I ja uglavnom volim da ne trošim puno vremena na skice olovkom, pa uzmem liner što pre moguće kako bih sačuvao vremena. I prvo sam uzeo liner 0,3 mm samo da bih popunio ovu da kažem stabiljku, i nakon toga uzeo sam 0,1 za neke finije detalje. Ovdje možete vidjeti kako pokušavam, mislim ne možete jer mi nije stalo u kadar, jel? Pošto snimam s telefonom nije baš zahvalno, nisam 100% siguran šta mi je u kadru, šta ne sve vreme. Da, uglavnom uzeo sam 0,1 liner i krenuo da dodajem te detalje za pero, kako bi izgledalo kao pero, jel da? Zato što pero ima dlake, tako da kažem, paperije, šta god. I uglavnom da bi postigao taj efekat, radim ove, da kažem, linije. To nisu linije kako bi inače crtali u, ne znam, nekom radu koji je samo crtanje, kako da kažem, okvira svih stvari. Ovo su više neke linije za teksturu, i one se dobiju tako što kad krenete da vučete liniju, kao da brzo povučete i podignete liner sa, evo kao što možete vidjeti sad, brzo podignete liner sa papira. Ove linije skroz dole su samo vučenje na dole, ove u sredini su sa tim, da kažem, kvrcanjem, ne znam ni kako bi rekao. I uglavnom tako se postigne taj efekat da izgledaju tamno na jednoj strani, a svetlo na drugoj. I dosta često ja zapravo koristim to i u svojim ostalim radovima, kako bih postigao tu neku teksturu, taj izgled, kako bih dobio te neke senke, način senčenja. I kao što vidite, sad sam se opet vratio na 0,3 liner kako bih dodao te neke dublje senke, kako ne bi, pošto po meni da bi nešto izgledalo upečatljivo mora da ima dosta velik kontrast u svom radu. I
kako bi uhvatilo gledatelja. Ali naravno ne može da bude samo crno-belo, nego mora da postoji neki međutonovi. A ti međutonovi se dobiju upravo, kao što sam rekao, onim potezima olovke po papiru, kako bi dobio tu teksturu. I sad ovdje sam krenuo da crtam tu kao liniju života, otkud se srca, šta god. I jako mi se nije svidjelo kako je ispadalo. Pa sam uzeo jedan jedini način kako da ispravim to, koji znam je zapravo da uzmem akrilne boje. Akrilne boje su najbolje pošto se jako brzo suše, rastvaraju se u vodi i dosta su zasićene, znači neće se providjeti papir ispod. I samo to ih čini najboljim. Kao što vidite, sad sam uzeo belu akrilnu boju. Nije važan brand, nije ništa važno, isto kao i sa olovkama. I sad uzeo sam špatulu i ravnomerno rasporedio i sad ćemo da sačekamo da se osuši. Dobro, kao što vidite, osušio se ovaj akril i krenuo sam malo manje da dodajem, pošto izgledala mi je kompozicija prenatrpana, posebno kod tog donjeg dela. Krenuo sam da dodajem manje tih linija zakrivljenih. I ovdje sa strane sam razmišljao kao možda bi bilo pametno da nacrtam posudu za držanje mastila, ali nije mi se baš svidjelo kako je to ispalo, tako da vidjet ćete na kraju 2 slike sam napravio, pa uporedite koja vam se više sviđa. Jedna je sa mastilom, a druga bez, ali da, u suštini nije ni važno zato što ja uglavnom uradim samo pola dizajna, a čovek, osoba koja radi tetovažu je drugi dizajner. Tako da ovo moje bi trebalo da služi samo kao skica. I to bi bilo to uglavnom za današnji video. Nadam se da ste nešto naučili. Ako niste, nema veze, doći će i sljedeći video. I nadam se da se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!